EMB Vic ani cho wangin ACDP akhan khonge in pegin ti chuan adam lova piang in adam do ina anron man thei turin in khatan nuai ni thengin ACDP tunen kanda Vic clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chawa du sang sang ber kalan bok chawani ole voin hi april ni somni pani sang ni somni paruk ania tuntrum kan topic tura chuan Mizoram Healthcare Propaganda nge THUDIK politician te bumna phena ti thupui manga puthang te thom te thuziak ngai nom le bengwa thak tak mai kan ngai thla anga hei hi anina taka chuan tu te moin voinia sarkarin mak sakal puime thajet mai soinom tuma an beina ania an sarkar laya anti thei hau lo sarkar le poni se anti thei chuan to lo tur an soyanga om thei lo te ania mi puin an ring zo to lo MNF Congress hun lai khan healthcare hi local puin lo ti poni se azar zo tok chu anom ve po ani theye ma se ka holder ngei po bil la thei lo te chutiang chu an tam khop mai chu wangin ZPM sarkara hi chuan adam lo piang te in register ten vairam maniamo mak system guideline noya anin register phot chuan an la bil vek zelani harsat na tok atuar tu tengei point an soifia fowa pathian le kanram shroi tu te chunga an lom em zelani himo ole eng poni se kan topika kan lutang Mizoram Healthcare Propaganda nge THUDIK politician te bum na phena thangte athom te Mizoram politics tui phone kara kan politician ten healthcare policy chungchanga it sing na thu anwar chuame te hi zirchian chuan mi puibum na le in soifia tinglo ani ti alang chiang hle ram shroi tu te hian dot pu chopemo hriat chian lo emo manga mi puiril ru lak pen hi an hna emo an titlat hi apoyani voin thlenga max noya sumpek chuato zat che hi chu department lam hian thlatin emo claim an don dana zirin an update ringa figure angai reng thailo chuti chungchuan apum puya chutin cheng vebel chesani chuang zet chu mi pui hrisel nan hian man ani to ani Mizoram Healthcare din mun dik takle kan hruai tu te propaganda hi tlang takin phorte ang ngati tamia maile ngai thang amma saberin MNF bosin kan akauna poisada thonthului mit asoi kha i han thlir te ang puzoram thanga thutluk na le thuchua kha tlin lo luat wanga mi pui hruai koina political gimmick top kho kania damlo te mantur cheng nuai ni anakauna kanda vek tia au kha ataka thil thleng nen chuan leile van ang velani EMB Vic ani cho wangin ACDP akhan khonge in pegin ti chuan adam lova piang in adam do ina anron man thei turin in khatan nuai ni thengin ACDP tunen kanda Vic ani nataka chuan mi malakauna poisalut reng omlo MNF sarkar tlak khan healthcare bilba areas Vaibel se somnga chuang zet mai mi puitan phurit nut cheinan kalsana he bilba zong hi tuna ZPM sarkar hian arul sak kuvek ani kha akauna poisa om antilain bil anlo rul silo kha mi puitengai tu ana hruai koina emotional manipulation manga inbumna chiang tak ani chuti lain health minister lui Dr. Thangte din mun hi aza thlak hle ZPM sarkarin mason na an nei lo zia soinan kan ku mu ma an par ti sin healthcare airo kan hlotlin man lo deu atilia health minister anina angin CM thu chua diklo zia rechiang bertu ani nge yang XCM in healthcare chungchang assembly house a soi khan mak ati mel hle avoi khat hriat na ve tho ani ma na ma se a soi chua du da nero te na sang dai double standard a mang le hlau thunga healthcare policy mumal awm lo wange anma ni sarkara khan thune na authority aloni tak lo zok ti hi zo na lian tak ani
ole kan soi ve lo kange khati hun laya XCM khan adam lova piang tan cheng noi ni tu na hian kanda vek ti in asoya khati hun laya thingtlang atang le khopuya mi har sa tam tak du wang reng po ni lova hrisel lo na wang liang liawa dam lo te an tha amuang ani kha puzoram thanga thu soya wang khan mitam tak an loma in nga nan po an mangani ma se hunakal zela Mizoram lal ber rorel sang ber atanga athu chuak ngei mai kha atakram mutu reng om silo dam lo mi har sa tak te an buain an trap vong fonga nei thinglung khong tak mewin anin en kola patling an room tlok mai ani kha chuti rualin thil ti theideu puti hne na soi phachin te ro chuan healthcare kha an bil ngein karing soipui tu nei velo mir theite bok khan an tuara re theite khai chuna policy SCDP duang tu ten re theite bok an tra ti rani kha mi om theite trap ai chuan mir theite trap thom khan chunglam thinlung a khoi hle jok omasin Dr. Lalrin zuli thu chua phechu hriat sual misinformation rap thak tak ani golden card ABPMJ hi sangni sompakhata socio-economic case census SECC sangni sompakhat database om mipui te chau tana duanani golden card siam tur hian ration card le SECC data kha ain thlun zom angaya ka thar ni te ta nero he in thlun zom na hi ala om veri lo tina ani ber chu ma se SECC sangni sompakhat data chau ring lo hian NFSA National Food Security Act nuaya ration card ni te tan hian golden card siam ve theina kong an hong le to a apol PHH le asen yani chuan tun din muna chuan ming thun bel na saturation drive an ne piang in golden card hi siam ve thei ani tlang pui to ani tun din muna hian ABPMJ beneficiaries hi noi ni sing ni sangli zaruk pakwa families as on 20th April 2026 anni atia tun din muna hian ABPMJ beneficiaries hi chung konwai ni sing ni sangli zaruk le pakwa ania hi April ni somni paruk chin kha anita ani ngai tla chun zomang data angai reng theilo tiero hriat tha kat varero atel lo thung Dr. Lalrin zwalin mipui zong chan vo ani tia atlang au pui hi a hriat lo wang nge mipui min ngai mol wang max hi cashless system poisa pek masak ngai lo ani lain golden card hi cashless ni ma se enge mo chen mani in pek masaka sarkar hne na dilet le system ania he thil pani danglam na po shelo hian Mizoram mipui te ta na health policy thazok nia an ngai tlat hi azialo lam hret chuani kan vaya golden card ni theidan tur min ruah man pui don ero chuan awa thadon em matiani congress raitu pu Joseph Rinpuii hian Meghalaya state healthcare model MHIS ronvor chok vele hluai ma se hei hi thilzir chen lo wangani Meghalaya hian ABPMJ wainen an health policy hi convergence in an kalpuya unlimit chu nuainga le singthum ani golden card in nuainga atuma state in singthum atumani famyang Mizoram nen han khai kinila atita Mizoram hian max noya damlo tam takin nuai som chunglam hial an mangto thin ti asiang chu nuai som chunglam man theina state nuai som chunglam man theina state nuai nga le singthum bil theina model ronvor chua hi nung tolna regressive move ani tin cheng khatma an senglo ti kherlo se dot asoilo ni mai tur ika charsi cheng somthum an choi ve bok tlem view ma se sumsen tlem view ma se sumseng an ni tho an la sarkar le ngai ani chuan Meghalaya healthcare system ang chuan Meghalaya healthcare system ang chuan han kalpui chin sela lungal thei thon chua kreng le ne grims thut chilin anti theyang hi theive takmo centrala andober kulpui chim hlei theilo central BJP sarkar khuan aduat big viau avarin omlo em healthcare policy dik tak chu engen yang atileta Mizoram ang state retheya hian
healthcare hi slogan mai ani tur ani lo atiani Mizoram state rethaya hianin healthcare hi kanaw hla mai tur ani lawa athu mai tur ani lo atina ni sustainable funding poisa man turin chan tlak universal healthcare coverage state mi pui zong huap le cashless system poisa pek masak ngai lo te hi apoi mo berani dam lo rethei akuta cheng zanga po omlo tan da masala kan pele tang che ti hi atok ngot lo atiani heng shoi tu sang te hian healthcare hi an political way pona an manga ma se mi puite ta na mumal zok nia an riat rin chan tlak le ataka man theitur alternative plan ero an chop chuak thei silo siam thatna tel lo soisel na chu vutlaka voi ang chau ani thumal moi le thu soi thiam na historic manga mi pui bum na hun aliam to a mi puite hi kan meng fia to via wani healthcare bilawanga lung oilo pakhatal saitur anam lo hi mi puiten ataka a hlut nazar an lo zo to zia ti chiang tu ani atiani ole kamichin zongkhania awahan lomom tak em puthang te thom te kaltlangin kan mit awa le ta tu te mo chuan soi hnomin state dang tenen khai khin thin ma se aya thazok duang chuak thei anom chuang lo state dang sarkar zok te hian annaron enton hial o masin thil thati tu te hi i sikna khat mishing ten thurin tlak ni silo mi puiteril ru roi koi tum ranin an bei fo thin chu thil thati tu te ton ani thin bible chuan bumin omsu min ti ani kha mi thil thati lai mek ataka changtu damlo te an lom em laya political advantage an lo mangdu zel mai te hi thilmak tak ania tu ma hian kan mahun kan rehau lova mi hausale khosa theite tan chuan a har salo ani theye amai ro chu mire theite tan bok hian a hlu em ani ti hi ishanon fowang u chuwangin bumin yom lowang u khai kan tiani ole khamichin kha loni le phot mai sela clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama khan in mudan le ngai dan te min lo tar lan sak le clear tur chawin in khongai na kange ne like comment le share te min la subscribe lo poi min lo subscribe chau turin in chan puina kangen tak mewani e